Assalamu alaikum. Nawna selli thérapie meɗen salmina nokku ka wonɗon musidɓe julɓe tedduɓe hande 28 11 mois 2022 siko ɗum Allah muuyi en aray sendoden yoga e toɓɓe dans la thérapie dans l'éveil fi goto kala e meɗen yo gurdam bunɗam ɓeydo o wawa waylude goɗɗum e gurdam makko ko anta e nafoore o ekkito kadi lontinirgol ɗum ɗon jikkuji wondude e nafoore. Merci Sidi mon nene Marama depuis la France. Diallo Fatoumata Binta, merci. Meden saminon fo nokko ka wonɗon partagez le live et mettez les cœurs. Hande ngara yewten fi jikkuma none e nawnare si tawi bana adama on wawi faamude fi mayre e musidal ngal fowtoto question réponse fowtoto docteur ɓe ɓuttinay moccoɓe buyi ɓe ala e laawol ɗaɓɓoya e golle batini watta e ɗaɓɓude ko golla bile kan alaka. Merci Abdourahmane Sow wuri mo nene Abdourahmane Sow, merci beaucoup. Partagez le live, mettez le cœur. Ko nden nawnare wiyete PTSD. Qu'est-ce que ça veut dire? Post traumatic stress disorder. Ko none e nawnare goto kala e meɗen feƴƴini sayiji sattuɗi, sayiji muusuɗi, situation ji ɗi en habbaki, tawɗi ko bonɗi, tawɗi ko négatif, goɗɗi wurina en wawalde ñawnude kono hino ɗon. Joni noon nden on probléme mo rewɗo e hoore ma tawɗo vraiment c'est catastrophique. ɓay tun a wawali mo ñawnude, a wawali fittude mo laɓɓina mo itta e ma, andu himo tuti awdi e ma. ɓaawo hunde nden heɓude ma himo tuti goɗɗum e ma. Hay goɗɗum ngo aroyi ko tawata nambara mum on hewta ɗum ɗa maintenant ɗum ɗon e humodiray e kesum ɗum automatiquement créane yewtiriji wiyeteɗi de dialogue interne, yewtiriji nder yanko. Ɗiɗo yewtiriji ta ko yewtiriji wallahi subhanallah a wata sifanade bani adama wo ka hordeyɗi ɗo. Yewtiriji menasayɗi bani adama, yewtiriji jasinayɗi goɗɗo, yewtiriji hulɓinayɗi neɗɗo, yewtiriji noddayɗi neɗɗo e ƴettugol feere e peheɗe wondanamo e nafoore. Ɗum wiyete nawnare PTSD, post traumatic stress disorder. ɗum no heewi e ɓaleejo tentini enen ɓe kafuɓe ngalɗe ngal ɗo fi honɗum sifano on ɗo goɗɗum aduna ko nokkure très très dangereux hulɓinide, c'est à dire mawɓe ɓen mana jooma ɓiɓɓe ɓen no gollande bonuji ɗi, les pervers, les manipulateurs, les cannibales, les esclavagistes, ko honno ɓe on ɓe gollirande ko ne'ugol ma needi nafayndi ɓen ɗon, ko ne'ugol ma needi tawndi ndin ɗon needi waɗete ɗoftiiɗo haa ka tawata sa fotti e ɓen ɗon ɓe huttay guri maangi. Ko ɗum waɗi mawɓe ɓen wonaa ɓe fof no woodi wakkiliiɓe hiɓe gollande classe mafia aduna o. Le religieux wonaa religieux ɓen fof hino gollande o classe wiyeteɗe ɗo cannibal. ɓe gollirana ɓe honno sabu ne'ugol man needi tawndi nafay ɓeeɗo. ko yimɓe ɗiɗo woni ka aduna ɗo, ko yimɓe ɗiɗo woni ka aduna ɗo, ko yimɓe ɗiɗo, ko wonɗo adinde e wonaɗo adinede. ha ñande tawoyɗen Allah ko wonɗo adinde e wonaɗo adinede.
qur'ana on no yewti en haal laaɓi ko honɗum woni gaño e ko honno gaño jogirte a jannetake ɗum aduna par ce que si ɓe jannima ɗum ko ɓe gaño si ɓe jannima ɗum kanko ko o gaño honno jannira e ma ɗum no waywa kolomɓe ɓen ko ari Afrique ɓe jannatama gandal waway ngal ma tabintinde e développugol ko andunoɗa ko moƴƴingol pinka saññugol remugol honno ɓennata ɗum mottugol moƴƴingol wure c'est ça la science ɓe jaɓata jannudema gandal ko wiyete kon science gonga yanko fiya ɓeydo e ɗum ɗon ko ɗum wondi usine ji hande ko ɓe bayloɓe woni moƴƴinande oto jande no way wonno way ko développement on kamɓe kadi ɓe immaki tum ɓe tawi ko ɗo ɓe woni ɓe ardu seeɗa seeɗa donc ɓe jannete ka ɓe waway ma marde ko ɗuyata kala wonɗo jangude école no doggude tum fi yo heɓu kaydi wi voilà ko ngal gandal ɓe jannay ma gandal compétition fiya heɓu kaydi mais en réalité fiya ɓeydo e ko janguɗa kon fiya ɓeydo fiya yaaji ko tawɗa kon jamais donc yiltude nge yewtere nden buy e meɗen no nawni nawnare wiyetende PTSD post traumatic stress disorder c'est à dire si tampere heɓima ɓaawo mayre hinde addane stress hinde addane jiiɓu hakkil hay fottoyɗa e ko moƴƴi kon ɓay tun dialogue interne wonɗo e ma on yewtere wonde e ma nde no humodiri e ko heɓunoma kon ɗum ɗon bugitoto de dialogue négatif bugitoto hunde arne nden hay si tawi kayre lorra mayre on hewta ɗum ɗo ma si hay tawi kayre wona lorrayde mi anda si nde yewtere ɗo no famade fiyon ɗum goto kala e meɗen an wonɗo la darde ɗo e min mo wonɗa darde on e wonɗo wo won kala bani adama goto taɗa koko moni yewtude ɗo ko enen yiyata bani adama no jogui jawdi buy e meɗen ma no jogui laamu ma no jogui ɓiɓɓe marɓe darande kellude ma no jogui relation ji sikken o tigi no daɗi sonja aduna goto daɗa wuurugol tun ko taƴitugol yiite tawgol hiɗa wuuri hiɗa wondi e wonki maki ko taƴitugol yiite ko si tawi o tigi jaɓi faamugol ko honno yiite ngen taƴitirte hara o waɗali yaha yilto haray ko makko kon no ɗuyti si o tigi jaɓi ko kanko on taƴitude yiite ngen o jaɓali taƴitande woɓɓe goo yiite ngen haray kanko yiite makko ngen no hakkindi kono goto kala e meɗen hiɗen taƴitude sayiji sattuɗi ma alhaaliji ɗi en habbaki de négatif de situation tellement négatif goɗɗi ɗi en wawata ñawdude fes ɗi en wawata ñawdude en wawata waynodirde e mum ɗi en wawata foonude ka cellal men ka huwodiralji men ka politique ka lamateriji wallahi sa arif ka ɗaɓɓere men jawle ka dewle ka needi en foppiɗen e o probléme goto donc woɓɓe goo noon no ton ɗum ɗo si heɓiɓe accay batte e maɓɓe yahata ɓe acca yaha ɓe wawata wadde letting go ɓe wawata par ce que feƴƴiɓe hakkille ɗen ça va laisser des marques des traces des blessures temmeje lugguɗe ɗum ɗon noon jibina ko wiyete des dialogue interne négatif ɗum ɗon noon jibina yewtereji bonɗi e nder wonki bana adama mana satan makko wonɗo ka ɓandu makko on heɓa place neɗɗo fof ka hoore rewɗo eɗa mari malaikajo e ma neɗɗo fof ka hoore leyɗo eɗa mari satan e ma to mauvais penchant donc ɗum ɗo noon jonna satan on place ka gurdam ma
min ko fi o ɗo satan mi yewtata nantam da yewta ɗo fi satan jinna parce que min e jinnaji ɗi na e planète goto men woni ɗay nawnare wiyete PTSD si nde e fi nde e famama docteur ɓe buy fawtoto e windugol ordonnance ko mboni windande kulle ɗen kaburure ordonnance je ne pense pas donc noon eno wuurirɗen noon ene woni ɗe ñaamirde noon ko ɗum woni en hewtinde e ñaamugol poson ɓimɓe kikkiɗe hanki hade ko paracétamol ɗiɗi ƴettata par jour hande tu prends 4 jango plaquette ɗum ko fof a ñaamay ɗum tawa yonata ça veut dire que c'est pas la solution hanki hari a ñaamana e hoore ma hande sa ƴettali siro a ñaamata hanki hare a ɗananta hoore ma hande sa ƴettali lekki a ɗanta hanki hare a buganta hoore ma hande sa a ƴettali lekki a bugota c'est que y a quelque chose qui cloche ko nawnare nde nawnare si fi nde famama question réponse ɓe fawtoto si fi nde nawnare famama kram ko batin yalta e joni ɗaɓɓa golle moccoɓe bomɓe yalta e joni ɗaɓɓa golle mbile kan haalaka kon ɗum woni en hewtinde ɗo c'est à dire si goɗɗo jogike hoolare fenade diina fenade des croyances tordues hoolareji ɓoyɗi ko o ñawdorta koko ɓoyɗi fenade e ko turi no laaɓi kon ɗum atti waɗɗade moko ba si bani adama hellifade kon ɗum atti ka figu kon ɗum atti waɗɗade ma ko sellingol ko hoolotoɗa par ce que ko hoolotoɗa kon no humodiri e ko ñawdorta ko no humodiri e no ɗaɓɓirta jawdi no humodiri no wondirta e partenaire ma no humodiri e no ne'irta ɓiɓɓe ma ɓen awwal ma yajibu alal mukallafi tasihu imani ko atti waɗɗade bani adama ɓawonde majeur timmi koyo eto taw ko o hooloto tawa hino selli hena ɗum sa nawni wano ɗe nawnaje ko e moccowo yidataymo il n'en sait rien de temps enen e jinnaji ɗi na e planète goto woni donc an yaha ɓayɗa fenani hoorema o fenane kanko kadi ma yiida e docteur jo d'accord symptôme ji ko feeñi comme mo wawma windande ordonnance ɗum ɗo mais attention tu risques d'être dépendant de ces produits parce que nene nawnare nde memaka ko jonne ma ɗon ko antidépresseur c'est à dire koko ɗuydata pression ma on dépression ma mais na lekki no en réalité lekki kin ko an jogiki ko be anda ko PTSD woni nawnare ma post traumatic stress disorder mana koko feƴƴi immorde ala bala ɗum ɗon noon addane ɓitteɗi e jiiɓo hakkille ko noon nawnare de wiyete boyno ɗo no waɗi rangeji no jooɗi no habbi mocco ko ɗum nangi ɓe boyno dogde ɗo ɓaawa docteur ɓe clinique ji ko ɗum nangi ɓe boyno ɗo ñande o no jogii téléphone yi question réponse ko ɗum nangi ɓe boyno ɗo no lootade nasele e talki ko ɗum nangi ɓe mais koko wiwɗen kon si bani adama attoraki ko duwa attorede ko sellingol ko hooloto ko ko ɗum la fondation de l'homme tawhid la spiritualité l'unicité o sellina d'abord ko o hooloto ko lutti kon ko ɗon garata fawo a juulay ko ɗon fawoto sina ɗum ko julde calculatrice jogiɗa ko an jeyi ɗum a hooray ko ɗon garata fawo sina ɗum ko heege a hajjay ko ɗon garata fawo sina ɗum ko toɓɓe yinde lampe gerte a ittay sadaka ko ɗon garata fawo ko na ɗum ko lutti kon fof haray no ñawi haray fopp no ñawi merci kadi ettu nenaɗam on joni noon tu as traversé un moment très difficile et douloureux ou des situations a feƴƴini ko sat inattendu a habbaki
automatiquement ɗum ɗo accay temmere e ma. Merci Mama Kaniba, temmere. On appelle ça des blessures émotionnelles. Parce que nden ngol kulol, nden ande nde anata ɗo, nden mapunde nde mapotoɗa ɗo, inde remi tongo. Joni situation on feƴƴi, c'est vrai, a seedi e gorkon, a seedi e debbon, a seedi e neɗɗo janfiɗo mon, a seedi e kaso ngo, a yalti e prostitution, a yalti e ɗum, a yalti e ɗo, a yalti e ɗum, mais kañum yaltali e ma. Voilà la place de la thérapie. Wota sikku jentagol yaltinay ɗum e ma, ko be jenteɗa, ko be jenteɗa. Jaño sikkon waɗe nde ɗo nawnare si tawi ko kayre nde ɗaɓɓite, si ko OCD nawnare nde iɗe ɗuuɗi noone, trouble de perte iɗe ɗuuɗi. Mo kala e no ƴettirta noon réaction envers la maladie no serti. Si a ñawdiri oɗa ɗum ɗa o dikkata, si a ñawdiri oɗa ɗum ɗa o dikkata. No mari degré ji kadi. No wawi ɓisade hakkunde ma e ɗaɓɓere ma nde, no wawi ɓisade hakkunde ma e relation dewgal, no wawi ɓisade hakkunde ma e ɓiɓɓe maɓe, no wawi ɓisade hakkunde ma e cellal ma ngal. Mais ko hunde nde bugitorɗen ɓaawa kamen, ka kamen ɗo yiyata goɗɗo no rewi e ko satti o yidata jirabete, o rewa e piyum taw ko masala fayda luttinayi goɗɗo e mum, kono o yidata e jirabete jo few. On no jinda hakkunde yimɓe ɓen ɗon la ko ñande o waɗi masibo ma o waɗiti masibo, ɓenna ko Allah moyi. Onon vraiment Allah onon e Allah ka seedoydon noon. O tage o waɗa kala ko hato jinda e ma, mais ko woni ko Allah mum. Allah muyima on kono selli, kono ko miijorɗa Allah muyi noon no wonɗa gollitirde Allah mum ko ɗum ñawi, ko ɗum waɗi siɗa wayini leyɗele meɗɗen no wayini politique no wayini lamatere no wayi, c'est à dire en wi'i bana adama fof no duwa sellinde taw ko o hooloto ko, sona ɗum o ñawdora e fenande, par ce que ko fenande hooli, ko jinna nangila, ko ñanne, ko sokotoɗo, ko piɗe, ɓay tun hiɗa ñawi ka hoolare, hiɗa ñawi ka hoolare, wona noon ya felu hoore ma. Komi innima, merci ma chère Janab Seydi pour le soutien, merci Bagne. Mawɓe ɓen hande naaɓe fof woɓɓe maɓɓe et quelques religieux hiɓe gollande fedde wiyetende le clan mafieux du monde, les cannibales, les esclavagistes. Ko honno ɓen ɓe gollirande kaka neɓugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, ɓe ne'ira ɓe needi ɗoyngol, soit consciemment ou inconsciemment. Hara ɓe andima ɓe anda, par ce que ko waccete kamen ko ne'iɗo. Siɗa ne'i ɓe aray ha ka nder galle mon ɓe wacca yumma ma e ɓemma, goto kala no yeli heɓugol ɓiɗɗo wano o, attention, no wela mawɓe ɓe mais moƴƴanama an aduna yakira. Ko ɗum woni diina yimɓe, sa maayi ko yiite wonɗa yawde koye diina yimɓe wonɗa. Ko welata yimɓe ɓen ko welata Allah, ko welata Allah, ko welata yimɓe ɓen, ko welata yimɓe ɓen ko welata Allah, ko welata Allah ko welata yimɓe ɓen. Donc sa woni ka wela ye yimɓe ɓen a tikkini Allah subhanahu wa taala, sa maayi ko yiite wonɗa yawde. Ko ɗum wiyete dans la spiritualité diina yimɓe. Buyno e dewde wona fi maɓɓe, buyno heɓude ɓiɓɓe wona fi maɓɓe, buyno e ɗaɓɓere jawdi wona fi maɓɓe, buyno e ɗaɓɓere laamu wona fi maɓɓe, ko fi yimɓe. Ko ɗum woni diina yimɓe. Buyno e nder diina e feddeji wona fi maɓɓe, ko ɓayi yimɓe ɓe wi ko ɗum ɗo woni standard, ko ɗum ɗo woni ko jaɓa, sa maayi ko yiite wonɗa yawde. Ko ga noon iwduɗa e magge goy, ɓernde ma nden no seediti, ndeɗa lando lette gaburu ko honno wayi, ɓay ala miijade fi nemaji gaburu, te toujours négatif, an a anda nema gaburu no wodi, ɓay ko lette gaburu tun wonna nanirte religieux jo ma o, e ko ɗum kadi hooliɗa, automatiquement landi ɓernde ma nden ko honno nde woniri ka nder ɓandu ma, ɓernde ma nden ka nder ɓandu ma ko honno nde woniri, ɓandu ma ndu ko gaburu, ɓernde ma nden no wayi wa wonkimmaki.
ɓernde ma nden no surri ka nder ɓanndu ma kono way no deeƴi baba mi hawla awa andu ko ɗum feƴƴoytaɗa kadi. joni noon ɓaawo neɗɗo rewde e ɗi probléme ji ɗi o wawali surmontude ƴawde e majji o jaɓali kadi ɗaɓɓude mo o yewtita o naati e penale ñawdigal penale hino naati hino yalti waɗe captage peppale mo ñaama comprimé e siruji c'est-à-dire mo fenande hoore makko mo fenande hoore makko a wonda hay e hunde sona nde nawnare PTSD post traumatic stress disorder ko ɗum wonduɗani a wonda hay e fus ko an woni kaño wonkimmaki ko ngandi ma ndi wonma réglde bimɓe kikiɗe parce que ngandi ɗi no mari lowe ngandi gon toon c'est pour te protéger si goɗɗum heeɓi e makko ko rewi e ko satti ko nandi e mum ara tun di waɗa gak di wona à la défensive e ko ari ko tawa wona kañum non nanno tum me na kañum way si goɗɗo waɗi accident woto hay frein hay chauffeur jo nangi frein o oloto mais sanake nanda goɗɗo rewi e dewgal avec un pervers o inni mo muññi fi ɓiɓɓe mo muññi fi biro makko mo muññi ɓay on ɗon naadoye mo arjanna o sa'ito o sa'a hoore makko o sa'a ɓiɓɓe makko o yalta e on trauma on soñja o ronka wadde doy o ronka wadde thérapie o cowto o naata e dewgal c'est à dire ko kala ko oya waɗi o itta ellay mum parce que ko ɗum ɗano jokkitimo ko kala ko oya waɗi ɗum ndiya awdi no memminade ara ukkito to maintenant ɗum ɗo noon développe un dialogue intérieur négatif ɗum ɗo noon rema e nder makko yewtereji hulɓiniɗi ponɗi emo yiɗa yewtito yewtereji ponuɗi hulɓiniɗi joni noon ɓandu ma ɗum kañum wiya meɗen e gere darto ngandi nin hibbatoke ka ɓandu darto cortisol darto ko ɗum jonnatama doole ɓeyda heere nden pompa glucose kaɓa fiya heɓu doole mais ala habidede en réalité ça n'existe pas ma wiya dogu mais ala dogude mais tu restes maintenant figé c'est pas bon pour tes nerfs moƴƴana ɓernde ma nde moƴƴana ɗaɗi ma ɗe moƴƴana awra on iwa noon ka yewtireji dialogue internégatif ara ka ménage wala fuɗɗoma noon ménage ude fuɗɗikema ménage ude ko ɗon ɓe haalata fi anxiété fuɗɗo noon addude andeji kon ɗum waɗata kon ɗum heɓatal kon ɗum waɗata kon ɗum mi wayani maya e jo natira ɗaɗɗi yanay jo mi yanay jo fofan gon taƴay jo ɓe nangay lan jo ɓe natira e lan ɗo ɓe waccita e lan jo mi perda e joni anxiété anticiper l'anxiété o tigi fuɗɗo gisan wadde calculatrice de futur. Merci Diallo Daoud. Kono no won tampinde yimɓe ɓe nde nawnare ko nawnare très complexe seke ɓe yahata ka mumɗen ɓe jogaki aalaji yonay ɗi fi solution nawnɗo maɓɓe o. Oui, ils n'ont pas des outils suffisants pour trouver la solution. Parce que ko ɓe ronki faamude ko ya yiltutu nawnuɗo on o fewta e wonki makko ki o yi'ito ce qu'on appelle la conscience o yi'ito parce que fodde himo ɗaynitade ko jina ko ñane ko gere ko gite bombe ko hururu ay retourne-toi dans ton passé awdi ninno ton no ne'iraɗa non e tampereji ɗi rewɗa e mum c'est tout. Ça n'a pas été résolu, ça n'a pas été guéri. A feƴƴi e mum c'est vrai mais kañum feƴƴali e ma no ton no suuɗi et tu vas exploser ou tu vas taper poto tôt ou tard. Allah non walle ara memal ko wiyete ko rouge no hewtana nokku go
ɗaɗum won kun hakkunde ma ɓe won ɓe ñamude ka laawol ɗaɗum no ɗon gokkunni kun ɓuutay kun arta kadi kun ɓuuta kun arta ko rouge on no si kun ɓuuti kun waɗi ket lanni wallomo ala ko kun synchronisata ko ɗum ko kun ƴettata subconscient on addaka conscient ƴettaka conscient addaka subconscient c'est à dire neji ɗi ne aɗani ko kala information ji ko hendiɗa no mari to ko annduɗa kon fof joni noon conscient ma on koko wonɗa e mum kon hande ko famata ko e ko huɓɓinta ngane ma ndi ko donc ko kankum woni hakkunde ɗo donc salagol fewtugol e ko wonma hulɓinde ko salagol fewtugol e probléme ma salagol daranagol haqqeji mum e sifa ɗiɗo piiji no naɓa woɓɓe e ñamugol ñawa parce que ils ont un vide ñama ɗum on parce que ɓe hatto jine sukkar parce que il brûle trop d'énergie no nodda yimɓe fimugol fima babba fima drogue fima fiyo ɓe iw à l'instant présent no adda yimɓe e po e yargo e waɗugol piiji ɗi goɗɗo wata sifade parce que c'est des gens qui souffrent non on mo wonɗa yawde kam mum natali il n'a pas des outils suffisants nécessaires pour ta solution. Même ce docteur goto e maɓɓe il va juste te donner des ordonnances mais lekki kin ko an ndeɗo nde nawnare ɗo ko an woni lekki kin il faut qu'on t'écoute diagnostic ɗaɓɓita dans ton passé dans tes expériences yaltina kono noon mo anda fi ɗum ɗo landalji gonɗon sa fuɗɗi ke ɓe landade fi andugol walama sennude moɗe walama sennude e ɓenga walama andi si tawi kamɓe na penale ɓe anda ko kaari gueɗo ma ko jinnangi ko kaari wiyete voilà c'est sekkil kone ko ɗum o neyra kay sonda la thérapie tu sens l'endormissement ɗani ha feƴƴiti no yurmi quand tu es en face d'un thérapeute bo wasina hiɗa yeeso bureau ma ou ton avocat ou ton docteur o wata andude sona ko yewtuɗa ko non et il travaille en fonction de ce que tu dis sa ari ɗon kadi a ɗayni hoore ma la a lutti kus sois authentique. Des fois le démon qui te fatigue c'est ton mari, des fois jinna wi won mo ngima tampinde gon ko ɓenguma goɗɗum ko ɓiɓɓe ma goɗɗum ko golle ɗe gollata ɗen tigiri goɗɗum ko diina ka howliɗa kan. Mais c'est à travers les questions que tu vas répondre que le thérapeute pourra comprendre où se trouve la maladie. Mais et puis tu vas te retrouver maintenant parce que tu vas te tu vas aller te retrouver et ko ñawi ko ɗum sa yehi ka Qur'an al khabisuna wal khabisat sa yaltinali ko soɓi kon ka hawlareji ma ko be yaada e yimɓe soɓɓuɓe ka ñawdago si a yaltinali ka nder hoore ma ko soɓi kon immorde e hoolareji ko kaari ñaami kaari lampi kaari geri kaari dafi kaari foosi ko jinna ko jinna deyi ko jinna gori o waɗi captage si a yaltinali ɗen bebbale ka nder hakkille ma ko golloɓe ɗum huwondirta ko yimɓe jokkuɓe ɗum pooɗata wallahi no woodi yimɓe batini si fotti si tawi hiɓe jooɗi e nokkure o takkoto haɓa annoranno e maɓɓe daygu ngunno e maɓɓe tawhidonno e maɓɓe minni si batinijo yiiɓe e nder galle o andi maaf makko kon mo urata ɗo si o yiiɓe si tawi ko be o golla ɗon ko be o nodda dammi ɗin o suyna ɗi e o tigi j'ai vu ça aussi o nodda dammi kolmaɗi ɗin o suyna ɗi o duña ɗi o joue le jeu du triangle fiyo on ɗon iwɗon fiw siko locataire jo o yalta siko huwodirtejo ɓe seeda en heɓa noon no ara o fontoro e golleji makko fiyon ɗum par ce que on ɗon wona habisate na habisun attayibuna wattayibati ko laaɓi kon koko laaɓi kon ñawdorta ko laaɓi kon koko laaɓi kon pooɗata ndaare ɗo joni si fenade sakitama
si goɗɗum de négatif haalama des personnes qui ont ce genre de maladie ɓe wonay feƴƴinayɓe ɗin nouvelle ji vitesse de la lumière kawtari o fof mais si tawi goonga yewtama nanirtamo aduna mo feƴƴinan ti wonɗum wona domaine makko kono si fenade haalama ɗo kala ka o tippi o tuttayde et puis aɗa mo weltori hinde forme inde fowtinamo fenade de e kaari ƴettireedo e kaari bannireedo e kaari wujji e kaari nangama e ko kaari gere kaari anni kaari lamɗa kaari feyti kaari perdi jaw kaari heɓiyak ça leur plaît. Mais des bonnes nouvelles welatama hay nene goto makko heɓi ko moƴƴi ça lui dérange parce qu'il est malade ko Allah wi en ko figu ndar ka figu deftere jaalinde kamen daktari ko atti waɗɗade makko ba ko nde o sellinta ko o hooloto ko parce que si ɗon sellaali hay fottuɗa ñawdowo ma on faltodirta parce que ɗon sellaali ko tuma fenade nde ngari o walla mi haaluno mi haaluno de ela mi fuɗɗi darnude ela mi yehi ela mi naati kori goɗɗaji goɗɗo ala e ma e ko darnata kan fuɗɗi darnude ko andum fuɗɗi darnude kan fuɗɗi sodde oto kori haaji goɗɗo ala e ma siɗa nawne hiɗa naw ela mi jombi gaari tuba ba ela mi waɗa hey kan tu es malade si ɓengu ma no laba ko an hande si moori ma no laba gori ko an hande si ɓen ma no ñaari mene min annda donc may ko on tuma noon ɓay solution ala l'anxiété apparaît ko wiyete ko kulol gonɗum waɗude ɗum wiyete l'anxiété gonɗum ara gonɗum waɗude ɗum ɗon noon kadi wiya bi yaltita andi c'est par degré ko noon arata si sakkama ka arande laawol mais ko ɓuri hewde kon ka arande laawol ɓe hawrodirta e anduɓe fimum ka arande laawol ko jonnaɓe ɓe guɗoy koɓe haddo haalanayɓe koko yaaya maɓɓe jonnaɓe ɓe tarki e nacheele innaɓe ɓe naati ko ɗum ɗum ɓe hawrodirta ka arande laawol ma question réponse ko hummodira e nawnar maɓɓe sina ɗum si jaɓɓama ka arande laawol c'est fini conscientiser le malade ko kanko woni lekki hoore mo kanko woni gaño wonki makko ki no woodi ko ngaandi gollanta bani adama naaton ngaandi makko ɗin kanko woni donc ngaandi nde wonno ala ko tagira fi mum ko ngaandi wona gaño makko di bombarda mo bimbe kikiiɗe merci Balde Mamadou Lamarana assalamu aleykum wa rahmatullah maintenant les idées négatives maintenant joni o heɓi ngesa ka nder hakkille makko ngesa wiyetema dialogue internégatif maintenant les idées ko ɗon idée négative ji ɗi remete o fuɗɗo noon remude des idées négatives way o fuɗɗo remude des idées négatives à travers l'épisode douloureuse ko feƴƴinno joni noon o ƴetta ɗum ɗon kala relation ji kala howodiral o ɓannidira ɗi foppe ɗum ɗon e lâche danger ɓe ɗo no nawni mi yi sifa ɓe no ñaawi de no ñaawe woɓɓe kadi wono waawi ñaawude baba a ñaawi hakkunde yimɓe hitande andata ko nawnuɗo wonɗo ñaawdude mum ça fait pitié an e o sonnaji an go ko hiɗon sonka tun hiɗon sonka kori koko nawni ko an yiyata real ko an yiyata dane inna way ko dane kanko so yi dane ka hakkille ko ɓale o yiwno ko ɓale woni ɗon wala c'est renversé quoi no yo politique lagine ko an yi dane kanko ko ɓale o suti accepte cette réalité il est malade terto ñawoje arrête maintenant il ne va jamais te comprendre an ka jinna na e planète goto won ɗon haaju jinna wala ne yiɗi yiɗi hoore majji kanji kadi
ko non woni ko hulbini kon shike kala experience keso ardo kan gurdam makko andintinay mo o yakiddo et là c'est un danger merci jarab kala experience keso relation keso golle no di himbe do sa sibe hebi moƴƴere no wontane be gisam problème koko hunde de o habbi hunde de won dabbude hunde de won torade Allah inna hino wona kadi nawnaare kamakko wona panique wontana mo problème kadi ire malade sina do ko dum won torade ko dum dabbude bimi Allah inna hino do wop ko bure hulminaade tuma kala o yani experience keso dum don andintina mo konko rewno e mo dum watta dewgal mangal moƴƴa golle maade économie ma on tout parce que a créé no lowre tan der hakkille ma ka rema des pensées négatives awa non sa waɗa thérapie ɗon ko jentagol ma créa non gesa kesum c'est à dire ɓora leɗɗe wonnoɗe ɗaɗen e fleur ji wonnoɗi ɗaɗi tout a goɗɗum ngo kesum ɗum ɓenna thérapie ko ñuti ɗo non ko golle de ɗum ɗo wona ya sikku c'est toute la vie maintenant toute la vie tu te soignes ɓay non golle en falaka golle kala golle tawde ko yen tawe ton en falaka si tawi nawnu ɗon o tawnorte golle ɗen o falaka koye docteur ji on piko mo jonnamo lekki o ndikki mais ko wonma nawninde kon anda sa wawi renade ɗum ɗon a yidata e docteur sa koppike o tigi non fuɗɗo réaction négative e fait kon question ko ari ɗon o fuɗɗo yiwde ko wiyete kon le danger imaginaire des illusions o fuɗɗo non yiwde albalaa ɗo wodi yimɓe siɗa yewdude e maɓɓe ma sa fotti e maɓɓe a yewde fu yiyaɓe partinagite ɗen e ma yiyamo takko wota ɗumanta felu o tigi ko feƴƴini kon mo wiide ko an non kadi oye wota inno no boni jikko ko gañan ɗo sen traite ndari no darita ko no ferɗo mo huuli hama wala wirde fi tun himo fondi e ma parce que confiance en soi wonɗo e ma o ngala hejjude e makko il se sent menacé ko si o fotti e naafiqiijo e soɗotoɗo e ɓaawo ndiyan o deeƴa parce que on ɗo no ƴetti masque so tawi an a ƴettata masque c'est dangereux pour lui c'est menaçant ko tuma no huwondirɗon o tawoya jaka o kankon gagnant ko ɗum conscientiser la personne merci Binta Dia o naata noon e ko wiyete kon l'anxiété anticipatrice c'est à dire o naata noon yettugol e mapundeji ko honɗum aroyta no woni ɗo mi jooɗi tun iɗa andi a nawoyay jooɗi tun no calcula iɗa andi janngo si tawete ko ɓuri hewde ko ɗin piiji ɗi o maapoto fimum ɗi laatota ko aduna serti galle nawnaje ayiya yimɓe no créani ɗo hoore mum e nawnaje ɓe créa ɓe ha laaɓa poche ɓe jinda ɗo e clinique hara ɓe wonda e mo few muusu reedu en ɓe sikka ko cancer ɓernde nden hara ko c'est tout simplement nde nawnare wonde dow o tigi ka nder ngesa makko ɗon noon o tuta ɗon pensée ji déformé hulɓiniɗi qui se répète ɗum ɗon ɓeyda ɓittini makko ni merci Mokhtar Baldé o yaha ɗon noon ha ngesa wonɓe banka hakkille makko tawa ngani ndin wawata supportude oɗon noon o arata e cri a yiya yimɓe no yana faɗɗe yoora doga yimɓe nanga ɗum c'est insupportable maintenant ɓe fuɗɗo yiide des cauchemars yimɓe no waylo bolle aranaɓe yimɓe no le cerveau est fatigué na way si ordinateur virus naati ton maintenant yewtiri dialogue intermakko négatif on vient en grade et en force avec puissance non on tuma noon a naniraymo haalaji si tawi an kadi imanu ma on no ñawi déjà andi ko nawnuɗa ƴedde haalaji makko ɗum ya yettina
koko nawni imo wawi wiide ko kaari ñaami kaari ko kanko geri kaari ko ɓeeɗa geri kaari oyi no yurmi dammi ɗin kadi ara ƴetta ɗum yalta e saakuto anani ko kaari wa ko kanko jaga ñaami kaari ngen nakku ngo kadi na men nani salande kam mo nawni ko nawnu ko o juulata kon Allah ƴettata fewndo ɗon Allah no itti ɗum e hoore ma fi hon par ce que ɗema so heɓi ɗon probléme justice ɓe ƴettata par ce que ka justice ko ɓe moral on tawe hoore nden waɗugol ko boni kon ko ɓe ndaara e hoore nden ko honɗon e jawɗi woɓɓe kan no jooɗi no ñaawa tun ala gonga so ittoyi ɗon wonki Allah woyi si o wartike Allah woyi yo hawki jonci kalam ko gudde ko gaari hudima wallahi ko imanu ma wonsi ñawi walla no non donc o heɓa noon vision négative de la vie déformée sabu état émotionnel mo woni mo. Merci Ibrahim Diallo, merci. Vraiment, j'ai rencontré des personnes, c'est des bonnes personnes, ah oui, c'était des personnes vraiment super. Ah, mais avant leur thérapie, c'était bizarre. Mais l'entourage aussi joue beaucoup. Si tawi yimɓe taariɓe o tigi ɓen wona yimɓe famɓe seeɗa finuɓe seeɗa anduɓe spiritualité seeɗa anduɓe tawhide seeɗa nawnare o tigi nde ñande o ko ɓeydotonde par ce que o wonday e ko woni mo nawninde ɓe gonginayi haalaji makko ɗin e ɓurta ile wala kono no woni danger o l'entourage si goɗɗo no nawni yejjutu ko haalata oublie ça c'est ordinateur ma jetti joni virus tu s'en fiche ko yiɗa jokki ha o arta e boy mais pourquoi l'être humain traumatisé hiɗa ƴetta haalaji o winda ɗum wallina no juutirta noon si ñawdaka no juutirta noon ko noon ñaaɗirta o yana e cercle vicieux très dangereux ko noon mettirta kadi ñawdirta ɗum ɗon noon addana bana adama ko ɓeynata kon des crises et des paniques joni noon ɗum ɗo kadi ɓanndu ndu réagi say oui le corps réagi a wasi ɓanndu ɗum noon waɗi réaction ko ɗum docteur ɓe ñawdata la réaction du corps face à ces genres d'émotion no tawa e réaction ji ko ɓanndu ndu watta kon pression au niveau de la poitrine ɗo ɓittindi wonay ɗo ɓittindi wonay ɗo baba ɓe neɓante windande ɗo lekki tension naar kañum c'est la réaction du corps envers tes pensées turre nangay o tigi lakkere o lakke pata contini juuɗe makko ɗen ɗum lakkete tubba lakkere ɗo e diwnugol kene ma koko wiyanta palpitation docteur kadi ñamay ɗo ɗon woɓɓe no wayande wa debbo reedujo clinique naako ko PTSD ko calculatrice hoore nden naw woɓɓe ne ɗum modiɓɓe maɓɓe hari ko hoore nden kudata ma waɗa ka maadi king woɓɓe ne ɗum mawɓe maɓɓe ko hoore nden kudata king ma woɓɓe ne ɗum sonnaɓe maɓɓe menacayɓe warbayɓe ɓe wata haalde ɓiɓɓe ɓe warba ɓe golle ɗen warba ɓe
parler. Ça, c'est la réaction du corps face à une menace extérieure, à une menace interne. On demande au recul. Parce que tu es prisonnier de tes propres pensées. Voilà, la thérapie maintenant, ko yaltingol mo engon kaso mijoji maɗi. Si nawɗon andinama way tu peux contrôler. Allah tagama accitirma ni. Ko e diina yimɓe wonɗa ko ɗum ma tampinde. Ko ɗum siɗa doga kala ka nanɗa inde goɗɗo hiɗon doga ɗum ko boke ko telemide ko na yawagol ɓe boke ɓe telemide. C'est juste nawon ɓe ko haalta ko Sénégal ko Cameroun ko Benin ko Kubia ko hey ino ko nawnuɗa ko ɓuttinan ɓen en tigri sa andinama tu peux contrôler la situation. C'est le premier départ, parce que contrôle on fuuti kama ngani mande no tagira pour te servir joni non ko an woni gollande ngani mande ko an woni maccuɗo miijoji maɗi c'est tout. Joni non ka lannote yewtere men jetten noneji bani adama si nawnare nden nangi mo yewtiriji ko o yewtitoto de dialogue interne. Wallahi hey ɗon wondi ɗo e musidɓe hiɓe yewtito konngudi siɓe haalani wonde on dogay hiɓe nana hawaji ka nder wonkin maɓɓe siɓe laaɓanima reedo a dogay. No tawa ko wiyata kon dialogue catastrophique, miijoji ma yewtiriji albalawji yankoji ɗum ɗo heɓaylan ɗum ɗo heɓaylan ɗum ɗo heɓaylan joni ɗum ɗo heɓa ko konko heɓatamo ɗon. Wallahi so sifani kama wiire ino toon dialogue autocritique, liɓugol bote hoore mum a ɗum ɗo noon thérapie amen fof ko ɗo ɓuri hattude autocritique. Par ce que si yimɓe ɓen aybinima wona el mais sa aybini hoorema ko ɗon hat ɗon c'est ɗum ɗon kan acca muncata. C'est à dire autocritique ko ñaawi tago no ñaawa to no ñaawa no ñaawa to no ñaawa no ñaawi to ndaari do haka nani ndaari ko mi haala do haka ndaari no ɓandu an way ndaari no mi ala jaade mi alaɗo mi alaɗo mi wawata ndaari no mi haalir ndaari gorillange ndaari kine hande ndaari ñiiƴe hande ndaari ɗeɗo wayiɗi ndaari min no wayi ndaari duuɓi hande ndaari tataɓum ko wiyete kono dialogue interne ɓurɗo bonde ko victimisation. ɗo noon kadi ko golle de yiigol hoore mum ko fos gaynata no tooña o wiila hunde nde wawɗa ittande hoore ma kono toña victimisation. Ha yi kadi ademma ɓari no ko ɓen makko ma modi makko no waɗimo to mais o yejjiti le manipulateur et le manipulé. C'est l'équilibre quoi. Manipulateur et manipulé. Kamɓe yadata ko famille ko ɗumen la Guinée est une famille ko nandi kon yadata carnivore herbivore ñamay kon tew e ñamay kon huuɗo ko ɓen waɗata combat. Si a yalti e ñamagol huuɗo ñama o tewa ñama e tew gonnugo ma poto ɓota ñammo awayi tataɓum ɗum ko auto exigeant aɗo noon ko ɓe ka diina ɓuri ɗo auto exigeant fawgol hoore mum ko townata perfectionniste min woni kaari minen habboraɗo lampo gerto no duwa moƴƴude minen woni yeesoɓe ɓen minen woni gayneɓe ɓen minen woni koro kara ko ɓe timmirala nanantagela ko ɓe mi fawa ɗo ko ɓe mi laɓɓina ɗo ko ɓe yaasi ko ɓe ɓeɗo noon ɓeɗo maya tinna ɓeɗo ɗuɗa balɗe auto exigeant ɓe ɗuɗa balɗe kada ɓere jawdi ɓe naɓay hoore maɓɓe ko halkata ka relation ji hakkunde maɓɓe yimɓe ɓe naɓay hoore maɓɓe ko halkata ɓe muñoto ko warata ɓe
jawdi no ɗe ɗo ɗuuɗa balɗe imervit ɓeɗo mayetina ka balɗe si Allah windani gaɗɗa balɗe feƴƴata no yitataka yaw naata e ɗum ɗo laare yahu jogo nde nawnare wota ñawnode de yaw jokka moccagol jokka docteur ɓe jokka question réponse jokka biniri nasi e tati yaw wona toon ndaare si tawi ko maakon dialogue interma ko auto exigeant anday si Allah ɗoytata ɓeydata o wifete iwaɗo tinnatin tu s'en fiche de ça prends soin de ta santé cellal ma ngal ça compte ma soeur mon frère cellal ma ta santé mentale ça compte beaucoup dans ta vie ko ɓurɗe yawitade ko ɗum jontugol wonkimmaki haqqe donc alannode yewtere men solution on wona goɗɗum ngo c'est reprendre le contrôle de ta vie ko fof non so yi goɗɗo no yana he ɗum ɗo c'est que l'instant présent wanda on secret joni e hande o anda ɗum ko himo ka hankin himo janggo hande il brûle ça par l'anxiété anticipatrice donc haray ɗo wonde gartudande merci DG Ibrahim merci Hadja Bari merci Binta Diallo minen salmina kala wonɓe ƴettude tammu sunna forfeje mum dara page Nawna Sirdi kala wonɓe sakatude vidéo ji amen ɗi kala wonɓe men windande kala wonɓe sponsor de Nawna Sirdi thérapie partout dans le monde kala yiɗuɓe page amen on kala kadi ɓe yiɗa page amen on vous êtes tous là bienvenue merci beaucoup salamu aleykum wa rahmatullah